četvrta trka današnjeg svetoilijskog programa na Smalcu 2026. Milutin Bata Panić, njegov memorijal, prvo izvođenje. Start trke, po startu želi da diktira tempo, Dikver sa Milanom Pišićem, druga pozicija za Denzel i Miodraga Dimitrijevića, tamo na poziciji broj 3 s polja nalazi se Darcy SG sa Sašom Grujićem i iznutra na poziciji broj 4, sada već opet na poziciji broj 3 Paloma sa Zoranom Petrovićem, pozicija broj 5 za Adrianu Limu, pozicija broj 6 za Energy Adri i pozicija broj 7 za Simon Stara. Daleko iza nalazi se Džeze sa Đorđevićem i začelje za Eknatu Nouksa. Neka sam usena što danas sa Dejanom Katanićem na sulkama. Čelo za Dika VR i Milana Plišića, s polja Kasa Denzel sa Miodragom Dimitrijevićem, iznutra na poziciji broj 3 nalazi se Paloma sa Zoranom Petrovićem, s polja je Darcy SG sa Sašom Grujićem, na poziciji broj 5 Adriana Lima i JMK Nikola Pić, na poziciji broj 6 tu je Simon Star sa Nenadom Simićem. Ta šestorka se odvojila i ona će odlučivati pitanje pobednika u memorijalu Milutina Bate Panića, mada iznenađenja su uvek moguće, ali dalje Eknatu Nouks zakucano na tom začelju sa Dejanom Katanićem. Čelo od starta nema promene i dalje Dik VR na poziciji broj 2 nalazi se Denzel sa Miodragom Dimitrijevićem, a sada snimoliše Saša Grujić. Darcy SG izbija na čelo memorijala Bate Panića. Darcy SG sa Sašom Grujićem i on itekako dobro poznaje i obožava ovu selovačku stazu. Darcy SG pozicija broj 2 za Adrianu Limu, JMH i Nikolu Pejića. Iznutra na poziciji broj 3 nalazi se Dik s polja Denzel pa Paloma. Darcy SG grlo broj 8 Džeze isključenja, ali mi da vidimo ono što se dešava na čelu trke. Darcy SG sa Sašom Grujićem, druga pozicija za Adrianu Limu. Darcy ili Adriana, Darcy će kao prva proći kroz cilj. Darcy SG i Saša Grujić, drugo mesto Adriana Lima, JMK Nikola Pejić, polja Paloma, Zoran Petrović iznutra, Denzel, Miodrag Dimitrijević, pozicija broj 5 za Dika sa Milanom Plišićem, pa onda Energy